هەر لەبارەی پرۆسەی چارەسەری و سەردانی شاندەکەی کۆمیسیۆنی پەرلەمان بۆ ئیمراڵی کاک عومەر سۆنمەز پامنەی ڕوودا و لە ئیستەمبول لە ستۆدیۆی هەولێر لەگەڵمانەیە بەخێر کاک عومەر ئێوار باش زۆر سپاس بەخێر بێ کاک عومەر با لەوە دەست پێ بکەین کە ئەو سەردانە زۆر نهێنی بوو یعنی تەنانەت لە میدیاکانی تورکیا هیچیان هیچ زانیاریکی ئۆتۆیان بڵاو هەر نەبوو یعنی ئەوەی کە ئایا سەردانەکە کراوە یان نا بەشێکیان یاود نەکراوە بەشێکیان یاود کراوە ئەم ڕێکارە توندە چی بوو تاوەکو یعنی هەتا پەرلەمان سەرۆکاتی پەرلەمان خۆی ڕاگەنراوی بڵاو نەکردەوە کەس نێزانین کە ئایا سەردانەکە کراوە یان نا ئەم ڕێکارە توندە ئەمنیە چۆن بوو کە ئاوا بەڕێوە چوو بەڵێ نەها ئەم هین بووبوون و دەما شاندەیە دەم پارتی ئیمرالیە دوچوو دەم پارتی یەکسەر داخوایانیەکە نویسکی ددا دگۆ شاندەیە me naçû grava îmraliyê piştî ku hevdîtin bidawî dibû digo hevdîtin bidawî bû îro an sibê wê daxuyanî didan lêbelê me îro dît ku ew şandeya ku ji komisyona parlamentoyê pêk dihat çûn an neçûn gelekî di medyaya Tirkî de hate behskirin hate gotûbêjkirin û îdia hebû belê bêguman ji ber ku gelekî girîng bû gelekî hesas bû bi ihtimaleke mezin çûyîna wan bawêyeke fermî nehat ragihandin لبل پشتی کو شانده چو به سلامتی وگریان و دمه سروکاتیا پارلمانتویا ترکیه داخویانیه که نویسکی بلاف کر جبر کو وکی کو مگوت گلکی حساس بو باورم جبر کو پرووکاسیون و تشت کردن چنه به کمیسیون و هر وا سروکاتیا پارلمانتویا ترکیه ریبازه که وا هلبجات ل داویه دا داخویانیه که نویسکی بلاف کر و هر وا او شکو گمانه هیجی جوهلی اطرا کرن خو داخویانیه نویسکی جی gelekî bi erênî bû gelekî bi pozîtîv bû hat gotin ku ji ber ku serokvekîla koma Dem Partiyê Gülistan Kılıçkoçî her wa cîgirserokê MHP Yıldız û her wa cîgirserokê AK Parti Hüseyin Yayman yani şandeya ku ji komisyonê pêk dat şandeya herî paye bilind bû ku ji sê partiyan temsîliyeta wan nûnertiya wan dikir. کاک عومەر حوسێن یایمان وتی نەڕۆشتووە نەیتوانیوە سەردانی ئیمرالی بکە هیچ زانیاریت هەیە لەسەرەوەی کە چ کەسێک لەلایەن AK Partiyەوە ڕۆشتووە؟ بله yani idi xuyayı ku Hüseyin Yayman cîgirserokê AK Partiye jî çûye li belê di medya Tirkî de beşekî medya Tirkî de hatibû behs kirin ku Hüseyin Yayman neçûye Hüseyin Yayman heta bi xwe gotibû ez neçûm bawerim sibê jî ev rewş wê diyar bibe lê Hüseyin Yayman yani li gorî şîrovekarên siyasî ew jî xwastî ku pêşî Serokatiya Parlamentoya Tirkiyê vêyekê ragihîne dûra ew قبول بکه نخو حسین یایمان جی وک نونر AK Partiye وک جیگرسروک AK Parti دوی شانده دا جیگر اجارتو وکی روزنامه‌وانه کی یعنی لسر عرده کلیب کلی وانش چون هاتنا وان شاندایان دشوپینی ایدی تو دزانی جتفگری وان ایدی گرک تو فهم بکی انجام وان دی چوابه اجار از و پرسه بکم چون و جاره وکو ام بیشن رنماین گوهاتنا کرن وکه ام بیشن ریبازا گوی جارت دا چونه که تو چاوا دبینی یعنی لگوری گوتل بریجی افروش لسر عردیجی شوپاندیه یعنی چوینا شانده جبو ایمرالیه وجارت جدا بو بله باورم یعنی گله کرد باکور لبندا گاوکه ایدی بربچاو بون ایدی امتکارم بیجم کو یعنی د پیواژوی اشتی و چاره سریه دا کو ساله که قدیا ایدی امتکارم بیجم کو یک جگاوین هری بربچاو اف بو کو لسر استا پارلمانتوی کو حکومت ترکیه هم جی پارلمانت ترکیه تمثیل دکر راست چون برابری دامزرینر EPK که عبدالله جلان را هفدیتنه که پیکانین و پشت به هفدیتنه جی داخویانیه که نویسکی بلاف کر لسر ناوی کمیسیون هات بلاف کرن لسر ناوی او شانده نه هات بلاف کرن اف جی گرینگش برکچه جبرکو CHP جی هد ناوی کمیسیون دای هر چقدر CHP اندام ندابه و شانده جی دیساد ناودای جلو ما جی براستی اف گاوا کو ایرو هات کرن اف سردان و هفدیتن گاوا که گلکی دیرو تبحثا خلکه و گلکر تو دناف دای تو جنیز و بوان را ام بیجن دیو دستینی خلک چاوا دبینن یعنی چاوی خلکه هیوین خلکه جبو و شانده و ام بیجن پیواژویا چاره سریه چاوا بو بلش دسپیکه و بگو من یعنی هیوین خلکه گلکی زیاده بون جبر همو پیکاته هم بیجم زانی تو جیه که هاتی استانبول پر پیکاته بله راست بگو من یعنی هن آلین لاین نزی مخالفت ترکیه اپوزیسیون ترکیه جبر سیاست و پولیتیک یوان بشکی جوان هیجی لدجیبه پیواژوینن به تایبەتی چند پارتیین تندرو هنن امکان بیشم که وکی نجات پرستن بناف کنن وک پارتیا ای پارتی وک پارتیا زفر هنن بشکی
اندام و آلیگرین CHP ان هیچ لدیجی وی پیواژوینن خوش بر زور و زختی وان CHP اندام ندا شانده کو بچن لی ام دبینم کو هیوین گله کرد گله کی وی پیواژوی گله کی زده ی لهر جیجی د پرسیام د گوتن کاچما گاو نایابتن اریم بیژن PKK دم پارتی و گاوی آوت و پنگاوی آوت چما حکومت و دولت هیچ گاو ناداوت کمیسیون هاتا واکرم به گمان 18 جوینا خل دارخست و پشت وان جوینان گوتبه جانجی ایدی بریاردا کو سردانا PKK ریبر PKK ابلو جالام بکن جلو ماجی لگوری من و لگوری شروع کارن سیاسی دما کو ام بدنرن ایدی پشت اف سردان و هفدیتن ایدی پیواژوی آشتی و چارەسەری دەرباسی قۆناغەکە نود بوویە ئەو قۆناغا نوژی ئەوە کۆ ئیدی ئامادەکاریین یاسایی و حقوقی بێنەکردن داکو ئەف پیواژوی آشتی و چارەسەری بسلامەتی بچ سەری بله گلک سپاس جوام دامونتا پاملیر رودا و استانبول عمر سورمز میوانه ما بو بخیر هاتی جارک دن